米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。把多罗人以大棒古敌人以大，将自己交托给主。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以耶利米亚杜萨布洛希瓦阿兹邦，兹在古萨法阿杜谢尔苏阿的萨，任嘎古古马法那爱do nisaharakaan ako at lemak. Unisaharakaan ako at lemak do sakitamonan i, zaay ko sakalatiih na mo, o sakarihatay na mo, o papatlian ako ko rarakatan na mo alalan, saan? 唯有我知道我为你们安排的计划，我计划的不是灾难，而是繁荣。我要使你们有光明的前程。耶利米书29章11节。萨利嘎嘎奥，有米西阿要kita do masa maamanay a karurayan at kapahlasan at lemak i, lengan tsay at lemak o tsay kafalit, mararit kutapang a milipot i titaanan. Urasa ka, sarujulan ko falujo amitier tutapang i masa maamaanay at lemak i, o sasaitsaran ita o katsay a misa Kristo ay kunini。当我们面对各样的患难和困境时，唯一不变的是上主时时与我们同在。因此，无论在任何情况，都仍然忠心信靠主，乃是我们每一位基督徒要努力的功课。米多伦给大，我们同心祷告。大邦奥，awa ay ku fana ako o mamalitemoh kumaan at lemak i ikuray a orib.Nika sarujutan aku kufalujo a mitier i tiswanan. Naukani mi pacafay kisu i takwanan a misi ayaw do masa maamaanay a karurayan a lemak. Parihatayan iso ku rakat aku. 主啊，我不知道未来的日子里会遭遇到什么事情，但我要全心信靠你，因为你会陪伴我面对困境，并且让我在人生旅程中充满平安。Pakani i tatamaanay ang ngangan utapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kisu. 愿上帝祝福你平安。